Selam. Oo hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Nasılsınız hocam iyi misiniz? İyiyim sağ olun. Sen nasılsın? İyisin. İyiyim hocam Allah'a şükür. Ben de sizinle yayın yapmak istiyordum. İyi denk geldi Sen, valla. sen nerelisin? Sen nerelisin? Ağrılıyım hocam. Siz nerelisiniz? Ben Mardin. Tıp Mardinlisiniz kurmancı hocam. izane. Tıp kurmancı izane. Gurmacı, Gurmacı Peniz Hanım hocam. İstanbul Ya, İmazım hocam. ya neden ne Kürtçeyi iyi bilmiyorsun? Evdekiler Türkçe konuşuyor hocam. Ondan. Eyvallah Kürtçe konuşmalısınız. Yani Türkçeyi de bilin. Yani tüm dilleri bilmemiz gerekir. Fakat ilk önce ana dilimizi öğrenmemiz gerekir. Her dil Evet Allah'ın hocam. ayetlerindendir. Her dil Allah'ın birer ayetleridir. Allah-u Teala Rum suresi 22. ayetinde diyor ki dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olması da Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın birliğini, gücünü, kudretini gösteren ayet ve nişanelerdir. İlk önce ana dilimizi öğrenmemiz gerekir. Daha sonra diğer dilleri öğrensek iyidir. Doğrudur Evet. hocam. Hocam aşı yapmak orucu bozar mı? Hayır, bozmaz. Nasıl hocam? Vücuda sıvı giriyor ya. Hayır, vücudun hangi şey orucu bozar? Vücudun boşluğuna, vücutta var olan deliklerden vücudun boşluğuna giren herhangi bir şey, bir madde orucu bozar. Şimdi diyelim ki sen koluna vuruyor. Burası boşluk mu? Bu etin Evet. içi boşluk mu? Hayır. Ya da kalçasına vuruyor. Boşluk mu? Etin içine vurmak boşluk değil. Fakat diyelim ki Hocam. hala dinle. Kulağın, mesela kulaktan bir şey girerse orası boşluktur. Ya da boğazdan ya da burundan ya da ön ve arka avretlerden bir şey girerse bedenin boşluğuna bu orucu bozar. Etin Doğru. içine. Hocam bir şey soracağım. Şimdi benim bildiğim bir şey var. Vücuttan çıkan abdesti bozuyor, vücuda giren orucu bozuyor diye biliyorum. Evet, doğrudur. Vücuda, Hocam ilaç vücuda yapıyorlar. neresine? Hayır. Sen genelleme yaptın. Vücuda giren her şey orucu bozmaz. Vücudun boşluğuna giren bir şey bozar. Şimdi Hocam şimdi sen ya bozmaz, uzatmaya gerek yok. Bozmaz iğne, orucu bozmaz. Hiç üzerinde fazla durmaya gerek yok. Başka önemli konular üzerinde duralım. Başka önemli konular üzerinde. Buyurun, başka sorulan varsa. E, var hocam. bak biz diyoruz, bak her sorulan genel soru orucu bozulur mu? Oruç falan şeyle bozulur mu? Namaz falan şeyle bozulur mu? Abdest falan şeyle bozulur mu? Fakat kimse Evet. demiyor iman neyle bozuluyor? Orucu bozan şeylerden bahsediyoruz. Namazı bozan şeylerden bahsediyoruz. Abdesti bozan şeylerden bahsediyoruz fakat hiç imanı bozan şeylerden bahsetmiyor. Ya imanı bozan şeylerden de bahsetmemiz gerekir. İman neyle bozuluyor? Yani bir insan iman Zina ettikten hocam. sonra he, Zina ile bozuluyor hocam. hayır, bozulmaz. Bir Müslüman zina yaparsa imanı bozulmaz. Dinden çıkmaz. Eğer neyle bozuluyor? Din. Yani bir insan, Müslüman bir kişi imanı nasıl bozuluyor? Dinden nasıl çıkıyor? Allah'ın haram kıldığını helal saymak. Ya da helalını haram. Mesela Allah zinayı yasaklamıştır. Haram dese ki valla zina helaldir. Bak velev ki zina etmese dahi Allah'ın haram kıldığını helal sayarsa dinden çıkar. İçki haramdır, yasaktır. Dese ki ben içkinin haramlarını kabul etmiyorum. Dinliyorsun. Allah'ın Biliyorum hocam. haram et Allah'ın haramlarından bir tanesini helal saymak ya da helalını Allah'ın helal kıldığını, serbest kıldığını haram ederse ya da alay ederse
Allah'ın diniyle, haramlarıyla, helallarıyla alay ederse bu dinden çıkar. Ya da Allah'a ortak koşarsa, yani hakimiyet hakkını, yönetim hakkını Allah'tan alıp başka beşerlere, insanlara verirse dinden çıkar. Anladın mı? Allah'tan Anladım başka hocam. ilah kabul etmek. Allah'tan başka ilah kabul etmek. İlah ne demek? İlah demek Yüce. ona itaat edilen. Hani la ilahe illallah diyoruz, Allah'tan başka hiç ilah kabul etmiyoruz. İlah ne demek? Ona itaat edilen, ona ibadet edilen. Sadece ve sadece bu hak Allah'ındır. Tamam Doğru mı? hocam, haklısın. Hocam oruç nasıl geçiyor? Elhamdülillah çok güzeldir. Vallahi çok Ya şükür hocam, ne bu yapalım? mevsimdeki bu mevsimdeki oruç değil ki. Dünya sıcak değildir. Dünya güzeldir. Mevsim tam yani münasiptir. Hele Temmuz, Ağustos aylarında oruç tutmak o daha zahmettir. Ha oruç buna oruç denir. Ya şimdiki mevsimde bahardır, güzeldir, serindir, sıcak yoktur. Bu oruç sayılmaz. Yani desen Değil ki mi valla hocam? bu oruç yani başka sorular var mı? Hocam şimdi imam ezanı okuduktan sonra mı oruç açmak gerekiyor, yoksa okuduğu anda aynı anda mı açmak daha iyidir? Ya o saate bakacağız. Diyor ki güneş kaçta batıyor? Güneş battığı andan itibaren orucunu iftar edeceksin. Ya Yok imam hocam, azan yanlış okumuş. anladım. İmam ezanı bitirdikten sonra mı okusa, Ben ne yesek daha diyorum? sevap, Ben de yoksa? onu diyorum zaten. Ben de onu diyorum. Ben yanlış anlamadım. Saate bakacağız. İmamın ezanına hiç bakmayacağız. Saat ne diyor? Akşam saat falan. O saat, o dakika geldin mi hemen iftarını yap. Orucunu boz. Yani azanın başlangıcını, bitimini zaten ezan da tam o saatte okunuyor. Ezanın başlar başlamaz orucunu boz. Bitirmesini bekleme. Tamam hocam, çok Allah razı olsun hocam. Benim annem bunu çok merak ediyordu hocam, onun için sordum ben. Ha, evet. Yani azanın bitme. Belki ya bazı muazzinler vardır. Bazı hocalar belki azanı 5 dakika uzatıyor. Onu mu bekleyeceğiz? Hayır. Vallahi doğru hocam. Ha. Ahmet olun hocam, ne bilseniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Dinlediğin için teşekkür ederiz. Hocam siz beni bir takip edin hocam, isterseniz. Ben de sizi takip edeyim hocam. Valla, Akşam kusura niyetini bakma. Kusura bakma ona ben sadece e, dini paylaşımlar, dini videolar yapan hocaları ben takip ediyorum. dini videolar yapan hocaları takip ediyorsunuz. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı iyi yayınlar hocam size. Tamam, teşekkür ederim. Ve Kürtçeyi de öğren. Sana Kürtçe öğretmemişler. Yani mesela geli tamaşa bana begu avul am zamanı xwa zamanı dayken ba'limin. Ey diyor babnu. Bu zaman bizaruki xora bu zamanı xwa Kürdi bir haber beden. Geli dayka. Bizaruki xora. Geli baba. Bizaruki xora avul bu Kürdi. Dmale de dinaba male de bu Kürdi haber beden. Bitti zamanı ki din haber nedin. Şkoni ba'limina zaruki ve şkoni ba'limina va zamanı dini. Lepayla na'amina Kürdi. Ab kemayya. هر ملت بيجوا عول بزاروكي خوره بصماني خو خبر بدي تو عربي بزاروكي خوره بعربي خبر ده تو انجليزي بزاروكي خوره بانجليزي خبر ده تو تركي بزاروكي خوره تركي خبر ده بله انسانی کی بروجی سری خو بشوی روجا وی خرا نبی اون جرازی به سچابار ان مثلا ya قنج yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam دبیا باش او عول yani ام فتارا خو بکن چاوا روش ون دابو او گرووریا روجی گو ون دابو دبي قوم بفطره يعني لبندا آزاني لبندا فلاني نسكنا قلت ميزيني روش ون دابو مثلا درا قلت لي روش خويات كي والويد الروش ون دابو بتمامي خويا نكر هنجي تي بفطري علاقاتش آزاني فلاني تنيه من قال تماشى وانا
مفهم نکر دبی مو چابه خو بشوی ماروجی خراد به آن نه یعنی تعاول چابه خوب که نه تعاول چابه خوب که روجی خرانه بی چابه خوب بشوی مو چابه خوب بشوی روجی خرانه بی نه یا تو سری خوب تمامتی جی بشوی روجی خرانه بی نه لگو آب هری گوهی تدا و دملا چابه جی روجی خرانه کی میلی تماشا بنا نه لا اگر زنبه آبی چه بوزه گوهی تدا یا هناك لو تيجوا مجبوري به مثلا انسان يجيب جنابته شخور ابو بيشتي المجال الصبح يعني برو شخور رازا وتخوده بجنابت كت بلا رابي سليقه بشي وتشنابي مجبوريه قال لي تماشى وانا او مسلماني يقول باشاري مكه بون جوارتي قوتن مهاجر جبرقو هجرتي مدينه كده پشتی 13 سالان işkence golwan hate kirin piştî pêxembertiyê 13 sala pêxemberê min Mekkehê ma. Duî 13 salî da kafirê Mekkehê, dewleta Mekkehê, müşrikê Mekkehê zulm û işkence li pêxember û ashabiyên pêxember û Müslüman dikirin. İşkence devam Xwe Teala hê destûra wan nedabû got ji Mekkehê derkevin. Peyra Xwe Teala destûra wan da got hicret bikin. Peyxemberê me jî û ashabiya jî ji Mekkê bi dizî hicretî Medînê kirin. Ji ber got hicret kirin avê abû muhacir. Yani rêwengî, koçber. Ê got koçberî kirine. Muhacir ma'na koçber. Müslümanî Medînê jî deriyê xwe li wa vekirin, mala xwe li wa vekirin, alîkariya wa kirin, wan hewandin, malê xwe bi wa re par vekirin, alîkarî ji wa re kirin, îman û hazir kiribûn. Ji van jî gotin ensar. Ensar Müslümanî Medînê re tê gotin ji ber got alîkariya wa Müslümanî Mekkehê kirin. Êdî Xwe Teala behsa van ensariya dike. Sûretê Enfal ayeta heftê û çara û heftê û pênca behsa ensar û muhacirat dike. Dibe çi? Bismillahirrahmanirrahim. Bi wellezîne âmenû awanê got îman anîne ve hacerû û hicret kiribin ve cahedû cihad kiribin fî sebîlillâhi diriya Xwedê da cihad kirine û hicret kirine û îman anîne وَالَّذ۪ينَ أَبُمْ بحثا مهاجرة كده وَالَّذ۪ينَ آوَوْ وَنَصَرُوا وان مسلمان مدينة go أو حواندن وآلي كاريا واكرن أولئك هم المؤمنون حقا هاوانا باورمند مؤمن حقا ولهم مغفرة ورزق كريم جوار مغفرتك هيا وعفو جوار هيا ورزقك قنج جواره هيا بمو أمي هواني. Esselamu Aleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Meka denge müziği bigira. Mugo denge müziği ho bigira. Deng nai. Denge müziği fan nakin. Deng te am jefem nakin. Dube وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ Avane goydi pişti vanre imananine pişti va muhacir ve ansara ve haceru hicret kirben ve cahadu ma'akum ويدي بولا جهاد جي كربن فأولئك منكم أو جيشوانا أري ناخوا من ذو تعالى عول بحثا إيمانت كي وبحثا هجرتت كي وبحثا جهادت كي دي إسلام دي جهاد أو جي وكل ميجرو جي فرضا جهاد چيا خباتو برخودانا
جبوی حاکمیت و سردستیا قانونا نظام الله تعالی دین خودی گوتنا خودی تبسر همو گوتنا بخی يعني لسر عرضا خودي بلا نقوتنا خلقي ببي حاكم بلا نقوتنا إنسانا ببي آنايا سو قانون بلا قوتنا ربي عالمي يعني كتاباوي أب شريعتاوي بيقو ببي حاكم يعني بلي إنساني كي بروشي بكاري آفل دبي خوردي جبوي دسميجي جيبي ونجبو دسميجي جيبي قاباتا دسميج قرد آفل دبي خوردا وبابي جم نجبو دسميجي جيبي إنسان آبتي خي دبي خو بابي جي روشي خرانابي فهمو قالي تماشوانا هوالي عبد الله تماشواني تا هزار گوچه نبو بنتن قالي ولي وشانا زندي هزار takipçi ta hazar takipçi ta گوچه بو بنت قالي ولي وشانا زندي canlı yayın et قالي بكي بلا bitcoin حرام هوالي اسماعيل hani idi cihad çiyan خباتاش بو حاکمیت اسلامی ایدی جهادا بزمان هيا جهادا بمال هيا جهادا بقلم هيا قابا يدي حوجه كر جهادا بسلاح يجي هبي قابا كافر هاتن بمسلمان على حرب كر ناخذ مسلمان حسين نخير او جي بار حربكم مثلا ربي عالم بي ولا تقربوا الزنا بينيزيك الزنا ينبن إنه كان فحيشة زنا تشيكي فحش وشبلا وساء السبيل وريك بيسا أو هذا بيجد بإبراهيم لواي حجده واتشكي حجده تشيا إيه أو بالزنا نامي وانا حجده تشيا أمانا فيلمي الزنا هنا ولو بيجا بناوي واتشيا مي ناوي لكن حجده تشيا قياني قافا حجده صالي بي إيدي الزنا جير سربستا حلانا حسكي دبن حجده عربي حسكي 100 صالي بي زنا يا حرامة تشتاقوا إنساني سوقي زنا بكن حرامة قناها إنسان بچه باسكي زنا بچه واتاقو كوركو كچك بهبره خبر بدن تل بيركي روتو تازي تميزني كوركو كچك لهبدو ميزن بهبره خبر بدن بتني بمينن دس بدن هاب بهبره جفاتي بكن بهبدوره بقرن يا بچد بي هيدي تشويقال سر زناي چد بي امانات بچه بتشويقال سر زناي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مول مالا خو تراويحة كارب كي تتشاوب كي عين وكل جامية يعني تتخوازي بتنبكا تتخوازي بجماعتي بكا نخير ماچكرن روجي خراناكي ليا باش اوا ويجي چنگن خوشي دور بكل نورا ماچكرني بحنكي بفلان بيباني دي وي درباسي تشتكي دي جيبي كيرناي اتب تني تراويح خو بكي وبجماعتي جت كارب كي شما يا قابات روجي قلت يا تفنك يعني ما تيجي تفاخو بابيجي تتفاخو داقل بيني روجي خرانا بكي يعني انسانك تفاخو داقل بيني روجي خرانا بي نحو جي سيري كيلي كي بابيجي دربا صباح الخير
بله مسلمانك نكاره د کلیسه دا د دیره دا بخبته بیازه تیده عیشکی بکن خدمتکی بکن تعمیراتکی لیکن چه نابه مسلمانك د آوا کرنا دیره دا بخبته بشغل حرام گناه بکر نای ya sünnet المجي سنت تشخوره بكي باشه وتنك يجي تكون هينين يعني بله مثلا ربي عالم سورة أنفال آيتا حفتي دوادة چه بيجيم دبي إن الذين آمنوا محقق وانيگو إيمان باوري آنينا إيمان چيا إيمان قلت باوري با الله تعالى بكتابه وي پیغمبره وي تبيني تقبول بكي وهاجروا وانيگو هجرت کرنا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبمالي خو بنفس أخوا جهاد كلمة في سبيل الله دريا خديدا والذين آووا ونصروا أوانيگو آلي كاريا مهاجرة كرنا أولئك بعضهم أولياء بعضين هاوانا دوست وليه هبدونا والذين آمنوا أوانيگو إيمان آنينا ولم يهاجروا واللي بليه هجرتنا كرنا ما لكم من ولايات من شيء حتى يهاجروا حتى قو هجرتنا كن تدوستانيا وبهبرت بيقو چه نبي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق بله قالي تماشي معنا ناخوا مسلمان جبرا دوستو آلي كاربانن دبيگو غيري مسلمان كسي دي شخولا نكنا سروكم مظن ودوستو آلي كاربان وسرداش فهمون يا الزنا حرامه چه زلام بي چه پيرك بي زنا بكي انساني كي زوجاندي جي بي زنا بكي حرام وفحش وچپلا ونزوجاندي جي بي زنا بكي تشكي فحش وچپلا لبا خودي جزائي و هلبت بين نوكا دو دنيا دي جي جزاء نوكا با يعني وقت يقول دولة اسلامي حاكم بي زلامكي نزوجاندي چه بي زنا كربي او صدار ويلي كبي لو وقت يقول زوجاندي بي چه بي زنا كربي حقيقي كشتنا يعني دولة اسلامي هبي چار شاهد ويتسر زناي ده ببينن چه او زلام چه او پيره گاوا زوجاندي بي زناي بكي حقيقة كشتنا يوانا رجم كرن يوانا كشتن زعبت شيكي بيسا يا حيوان نعبد خدينا عبد يجي انسان على تقولن جو او جي مخلوق خدينا بلي كلام كان نقل انسان كي تخود بجنابت ببي روجاوي خلانا بي يا انسان كي بروجي خبره بكي تشتي فحش وچپل وبيس بيجي روجاوي خلانا بي لخيرا روجاوي دچي يو باسا طريقته باسا شيخا يو اب شيخ معناه عالم اگر عالم بي و علمي خوا دريا خودي ده بيجي وحقيقته بين سر زمان عالم كيولو باشا قنجا لو تيقو عالم بي وتا حقيقته نين سر زمان وحقيقته بشري او منجي ني قنجا ني باشا يا هبال تشتكي اسلامي فهمناكي چما تدبيكا ما ديني اسلامي لسر چبن قهاوية لسر قرآن والسنة ما حموتش قرأت قرآن ندر بس بي القرآن برمت دي
دبي إطاعتا خدا بكن وإطاعتا الرسول بكن تشتاقوا الرسول داوا قبول بكن تشتاقوا قون منع وجيكر خوشي دور بكن إيه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يشبه تشيا خود تعالى تشنش بيغمري خولا قوتنا بريا قرآني بريا وحياقو جبرائيل جيرت خيني وتشني جيش غيني قرآني بوحياقو بابي سر قلبيوي يان دخوني ده شير بيجي بيغمر عليه الصلاة والسلام تشكر بي بسريقونا كريا بيغمر عليه الصلاة والسلام بحثا رجمان دني كريا إنساني قو زوجان دي بيوزنا يبكي ويوري كشتن بيكي قوتيا بيغمر عليه الصلاة والسلام قوتيا ووي كريا هيد زماني وي دشي قومي بود چند جارك دي جارا ولو قومي هناك الزنا كر زوجان دي بون بيغمر عليه الصلاة والسلام أمر كر وهل نوابر رجمينن ايه حديث هيا يا قابات دسميش قرت طابي بابي جي دبي خو بي خوستنا تا اب هاري قركاتا روشي خرانا بي خوستنا تا ولا اشبه امساك يسفمناكم او دبي آلات وجهازات هبل مو لميزني بله قابات بدسميش بي تكاري آويل دبي خوردي يا نجبو دسميش شي بي انسانك آويل دبي خوردي روجاوي خرانا بي يعني روجي صجالي تتوازي آويل دبي خوردا بله خباتات كليسي ده حرامة أبالي فخردين چوا نه حرامة تشكولي درتخي گناه مسلمانك نكالي برده خبتي لا ديني إسلامي ديني الله تعالى ديني عربة يتشيا رب العالمين بإن الدين عند الله الإسلام دين بقى الله تعالى إسلاما كي قلت يا ديني عربة ديني إنسان حموايا خو تعالى أب دين شان يقو حمو إنسان مجبور خوبي بقرب قال له عيشي خو قلت ديني عربة اتلسل ديني كي بلا ديني عربة بي عربة خوبي قلت بلا ديني عربة بي اتخوب ديني كي تقري تخوب ديني قومونيست تقري تخوب ديني لايقلق تقري تخوب ديني أتيست تقري komünisti dini kudreye, sosyalisti, layıklık, ateisti, demokrati, abişi kanuni innek insan ne vakata kanun çekirna. Ab din, ab Kur'an, ab sünnet, dini Allah Teala'ya. Hamu murobar eşyan diya. Dini hamu milletaya, hamu insanaya. Mecburen hatta kıyameti insanı dünyaya hamu kubbe Kur'an'ı bekirib. هر عيش يقولوا قد ديني عربية تشتيك فاش بيس زمان درجايا پیغمبر اسلامي نكا فحش وچپل خبر ندا لعنتا خودي لوي بيگو لپیغمبر اسلامي ولدين اسلامي زمان درجايا بكي بأدب وتربية بن
بله گلی تماشاوانا ام معجونات دنانات دبی خو بده دنانه خو فرچب که تبلی وی معجونی روجي خراد بي لورا او طعمه معجوني الا درباسي قركات بي اللي بي معجون فرچل دبي خو وردي خرانا بي نخير نبراي منا انساني نو مسلمان بي او نبراي من مسلمان تاني براي هبل يا تنابيني ازيدي الزمان درجايا پیغمبر اسلام اتكازي چوازي جري بي برا رب عالم ادبيك قرآن ادبيك انما المؤمنون اخوة ancak باورمن يقو ايمان باوري بالله تعالى بپیغمبر محمد عليه الصلاة والسلام بكتابة داوية بقرآن وبحمو كتابة بريا قرآن وبحمو پیغمبر بريا محمد ايمان باوري آني بي دين اسلام اشخورة دين قبول کربه هاو براي هبن وكي دي باني دي نبرانا نبراي منا ياوي پیغمبر من حقارت اتكازي چلو شير بيشم azı bira. Tınabine be çit zaman dereceyi terbiyesiziyet ki, be edebi be hayayet ki. Çavazı jere be bira. Böyle ab kahvehana gote de kumar veri listin av perevici haram. Pere goş kumari verin. Pere goş içkiye verin. Eş zinayı, eş faizi, eş diziye, hile ve khapandini yabana hamu haram. Böyle geli tamaşavana. Tabii ama bena khotan kin, mana kham bena kho farakın. Ne bejin terbiyesiz zaman dereceye Peygamberi İslam edikin ve amramın bena kho farakın. Böyle geli tamaşavana. Ya haval ab azan bahsa azan inaka ya imsak اللي çanda خلاص دبي مثلا التقويم يزنت بإمساك فلان ساعات وأو ساعات تشيبو خلاص يجي بس بخو بس بخو على قمش آذاني تنل آذاني بحث آذاني نكم تل الإمساك يمزني يقول إمساك ساعته وتمام بو بس قارنا خو بقارنا خو بسكنينه أنا جاي تماشي أنا بمن الخير خوشيدا ومالا وتبدأ با عمل بدي وشانا خازن يبدأ ويبكن نخير غير مسلمان تكس ناتشي جنتي جنة رب عالمية و جنة أخوة و كيف كي جنة أخوة دي إيمان باوري بوي پیغمبري وي داوي بكتابة وي داوي بقرآن إيمان باوري آني بي أوي هالي جنتي ده دورة هر پیغمبري ده يقو إيمان باوري بوي پیغمبري بكتابة وي پیغمبري آني بن أو مسلمان وهنا جنتي يقو إيمان باوري بوي پیغمبري ناني بن مثلا زمان عيسى ده يقو إيمان بعيسى ناني بن وناشي جنتي زمان سليمان پیغمبر ده يقو إيمان بسليمان پیغمبر ناني بن ناشي جنتي زمان موسى پیغمبر ده يقو إيمان بموسى پیغمبر ناني بن ناشي جنتي هات داوي محمد پیغمبر ده زمان محمد پیغمبر ده يقو إيمان بمحمد پیغمبر نويني أو ناشي جنتي وخلاص ده بيقو بيت ولو زانبن يا تماشاوانا ميل بدي وشانا خب داوي بكن مالا وابا خدي خير وقبول كي من خير خوشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.